Moskvadan salam kat ateneme. Karagıla menin da maseleme. Jalgan aytıp ne kılan büt bardaga жазылып turuşunday beşeneme. 9. klastan soň kele verdim. Tapkanımdı sizlerge bere verdim. Özgörülbös jaşoonun nugum görüp ökünemim bul jaka nege geldim. Karap körsüm Moskva taş boor eken. Köz yaşlarga bir dağı işenmegen. Tatal turmuş taladan nan izletip köp adamdın kol butun işenmegen. Usul jerde osentip kançalary uul kızın sagınıp jetpey jüröt. Bargan menen iş barбы жасай turgan Alatoğ'a ayla jok ketpey jüröt. Kebirleri koştoşup yaşao menen kete berdi ahiret sapar alıp. Köpçülügü jumuş çok kelgen menen köçölerde tizilgen katar alıp. Koy dey turgan kojojok kebirleri koomdogu jamandı jasap jüröt. Boldu kılbay bayagı jaman işin bul jerde da oşentip jaşap jüröt. Bir bülöönü buzuşup kebirleri bir-birine baş koşup suyup algan, üy bülösün epteşip saktay albay mekenine kalpele kuyup algan. Bir dosum var, keçeye geldi, üylönüptür. Ayalı menen Moskvaga üy bölüptür. Kızmat kılbay kelini getken üçün kaynenesi karıganıp süylönüptür. Anan gelip ayama heylap girdi. Közünde jaş kökürögün kıynap girdi. Kutu getip jaşoonun mаңызы jok, ayta turgan armanın jыйнап girdi. Dosum dedi. Men boldu toyup kettim. Atam apam düşünböйбү awalımdı. Ayaldı men ayılga taştap gelsem andağını jön ele alamınбы? Napsimdan antıyam dep başkara albay namысы jok jolдорго baramınбы? Айттырбастан ушуну билсе гана, акыл айтып ардактап жүрсө гана, келинди да келгенден кага бербей, кыздарындай кубаттап күйсө гана. Мына ушундай. Билесизби? Ошол досум ыйлап жүрөт. Боор этин эзгилеп кыйнап жүрөт. Тоюндагы толтура карыздарын төлөймүн деп тыйынын жыйнап жүрөт. Катарында мигранттын мен да бармын. Капа болуп тагдырдын салганына, кара жумуш аткарып карып барам, карайын чөмүрдүн калганына. Короо карап, жер төлөөдө жатып жүрдүм. Bir bölmöge ептеп сыйып батып жүрдүм. Мекенимдин кадыры көздөн өтүп, милицияны көргөндө качып жүрдүм. Bir bölүгүн акчамдын алам дагы, 5 bölүгүн сиздерге катып жүрдүм. Atenemdin batasın alamın деп. 6 жылдан 2 рет өткөрүпмүн. Жаштык кезим жок болуп жумуш менен жашоону бүткөчүдөй көп көрүпмүн. Абалкыдай көз караш калганы жок. Азыр мен да бир талай өзгөрүпмүн. Ата, апа, арманым айтайынбы? Абалыңды андан соң байкайынбы? Көзүм көргөн кайгыны элестетип, көңүлүмдү көл кылып чайпайынбы? Азапталып алыста жүрө бербей, балким болду. Мекенге кайтайынбы? Кайтам. Бирок мен жөнөткөн акча кайда? Курам деген үй, коро, бакча кайда? Мен силерге ишенип мусапырмын, силер болсо той топур хан сарайда. Атам ичип арактын колу болду. Апа сизчи отуруш тойдо жүрөс. Акча салса келерки отурушка көйнөк алып кием деген ойдо жүрөс. 30 жаштын кырына келсем дагы Орусиянын таласын таштабадым. Досторумдун балдары бакчада жүр, а мен жалгыз үй бүлө баштабадым. Кантип баштайм? Унутуп салгансыңар. Аз келгенсип кредит алгансыңар. Уулум бар деп акчаны төлөй турган, ушул ишке атайлап баргансыңар. Мейли, төлөйм. Менин кебим акча демес,
mehrimge zar uğulungарды ukkulaçı. Men jönötkön akçany ısrap kılbay, saramjaldy koldonup tutkulaçı. Geregi jok jerlerge çaça berbey, gereli geç bazarda basa berbey. Keňeş menen göçöge çıtkılaçı. Meyli. Meni jedekçim çakıruuda. Men selerge түштөн soň geç kireyin. 16-njy kavatga aga çeyin. Kirpiç menen sementli jektireyin. Hoş bulduk.